Ela Dvornik-Pirs. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. To sam ti sada pitala dok smo gledali prilog, ali što ti kažeš na krunidbu i općenito na fascinaciju Engleza sa kraljevskom obitelji? Pa gledaj, to je njihova kultura, oni s tim žive, to je njihova neki ritual. Mislim, neće reći ritual jer kraljica je fakat već dugo bila živa. Ali da, njima je to sad kao wow. I mislim, meni je to isto kao cool, kao da su svi kao privrženi toj nekoj osobi. A opet, s druge strane, ako se mene pita, mislim da bi kralj trebao biti mlađi. A je li? Pa mislim Nemoj diskriminirati po dobi. Pa mislim da je čas kao napokon došao do tog da postane kralj, pa će sad iskoristiti taj trenutak, ali meni bi bilo više onako muški da je rekao kao ne idem, prebacit to na sinove. Izvoli sine. Pa da, jer kaj, sad opet će biti krunidba za par godina, realno. Ajde, dobro. Pitam ti to zato jer naravno tvoj suprug je Charles Englez, živjela si samo u Engleskoj, djeca su ti 50% gena Engleza. Ajde, zanimljivo. Ovdje si zbog glazbe zapravo, pa ćemo o glazbi razgovarati, ne o Englezima i njihove fascinacije kraljevskom obitelji. Prije 11 godina izdala si svoj prvi album i onda nam se činilo kao da si odustala. Što te je ponukalo da se vratiš glazbi? Pa odustala sam zato što sam imala izvođača, imala sam autore, imala sam ljude koji su mi radili glazbu i koliko god me možda ponijela to kao jej, cool, ja želim biti pjevač. Nekako mi nije bilo fora pjevati tuđe pjesme. Iako su mi dobre pjesme, da se razumijem, fakat su mi cool, ali nekako sam se osjećala da bi ja to mogla malo više edgy odraditi. I nakon tog sam napravila neki taj koji je izdao kao bez ikakvog labela i tu su se ljudi onako full šokirali i to je bilo to što sam htjela kao. Ali sam si onda rekla kao dok ne budem imala svojeg novaca, da onak sve isfinanciram sama bez ikog, da mogu raditi što god ja želim. Neću raditi. I onda sam skužila prošle godine, nakon što sam kupila kuću i sve, kad sam kao, znaš, kao, sad bucket lista je završena. I sad rekao, idem sad raditi nešto za sebe i tu sam krenula sa Alterelom. Zbog umjetničke slobode onda? Da, onak je, žanr nisam birala, nego onak više mi je bilo bitno da mogu reći što mislim. Pjevušit mi je cool, ako si super pjevač, ja nisam baš super pjevač, mogu otpjevat. I onda mi je ovaj žanr super upao. A nisam htjela sebe vezati uz to, jer imam baš da postoji puno tematika koje možda nisu nužno relevantne meni zbog godina, ali mislim da bi mogle tokom vremena biti nekom drugom. Ok, Alterela dakle ima 20 godina i u metaversu je, odnosno... Alterela je nastavlja tamo gdje sam ja stala. Pre 12 godina, 13. Fora, ok. I sad, kad bismo tekstualno morali opisati žanr, što bi to bilo? Čula sam sa nekih strana da je to više trap. Znači, to je trap generalno, jer trap u biti nije žanr koji je jednolik. On može sadržavati segmente hip-hopa, R&B-a, čak i metala i roka. Ali ima tu neku sekvencu koja se ponavlja što ga time činiš. S tim da ja na albumu imam i dosta R&B pjesmi nisu u tom žanru. Ali općenito iskreno da mi je neko rekao da ću ja ikad repat nešto, ja bih rekla ne. Ali slučajno se desilo jer smo bili tako u studiju kao on je rekao pa dobro, kao ajmo probat. I probali smo i nekak je super ispalo i puno je lakše iznijeti neka mišljenja i rečenice kada imaš puno više mjesta za pričat, a nego kad imaš dvije kitice. Bravo, dobro, to zvuči logično. Koliko je logičan onda naslov albuma Teška vremena za sanjare? Jesu li teška vremena? Jesu li teme tvojih pjesama teške? Ja mislim da je teško. Ja sam uvijek, kad sam preslušavala taj album, dosta ljudi mi je rekao kao jesi sigurna, znaš ipak si ti majka dvoje djece, kao sponzor i ovo. Ja nisam nijedne pjesme bila vulgarna, samo sam htjela iznijeti neke teme koje muškarci rade već. Znači, nije ovo ni diskriminacija prema njima, ali oni to već rade i ne vidim zašto ne bi mi kao žene mogla iznijeti te neke teme. I dosta sam nailazila na neke onako podvojena mišljenja, kao svim producentima, čak i u Srbiji i Hrvatskoj, svima je to bilo super, ali kao mučili ga kao joj žena, kao ide sad sa tim temama. A ja sam kao imala san i užasno mi je bilo teško, kao, jer s jedne strane kao slušaš sve te ljude koji su stvarno uspješni u glazbi, već godinama i onak na top ljestvicama su i govoriti joj nemoj, a ti cijelo vrijeme osjećaš da ti moraš. I onda imala sam ja druge nazive za album, ali onda onak slučajno sam vidjela neki grafit koji je nešto slično tako rekao. Ja sam rekla da, to je to, tako se ja osjećam i onda sam stala to kao ima album, ali nema nijedne pjesme koja se tako zove, nego je to kao cijeli opus. Znakovi su te pratili, svemir ti je to rekao? Pa ja mislim da je, da. Hoćeš li nastupati uživo, izvoriti te pjesme live? Ja ne, kao ja. Imamo hologram koji radimo, bit će cijela 3D projekcija, cijela animacija i to je ljudi u Sloveniji koji to rade.
Tako da jako pažljivo biram gdje će taj prvi nastup biti, zato što želim da taj hologram bude onak savršen. I sad, kakve veze onda metaverzum ima sa svim tim? I sad, pazi, molim te da govoriš polako i da te svi razumijemo. Pa, evo, ne znam, za neke starije generacije, kao što smo možda ja i ti, nekoć davno je prije 15 godina postavilo nešto što se zvalo Second Life. Što je nešto tipa Simsi. I u biti ti imaš nekog svog avatara i hodaš kroz taj svijet, ali live komuniciraš sa pravim ljudima koji u drugom, negdje u Americi isto su u tom svijetu. I onda je meni bilo smiješno kada je došao taj metavers, kao, aha, sad vi možete virtualno živjeti u ovom svijetu i ljudi uopće ne znaju da je to postavilo prije 15 godina. I sad su se svi zakačali za to i sad, normalno, sa tehnologijom koju imamo, to postaje puno, ti možeš metavers ubaciti u pravi svijet kroz neki VR, AR i to. Ja ne znam koje su mogućnosti, ali ono što znam je da sam rekla kao, gledaj, idem prva, ja ću se prva baciti sa litica, a ako padnem, i dalje sam bila prva. Bravo. No što je super stav. Pa da. Ali sličan stav si zapravo imala i kada si se ubacila u te influencerske vode, zar ne? Ti si jedna od prvih kod nas. I Facebook, i Instagram, sada i TikTok. U međuvremenu si postala, evo rekla si, i majka 2 djece. Koliko je teško sada onda uskladiti sve te svoje ambicije, želje, ideje i htjenja sa svojim obavezama čovjeka? Pa ne znam, mislim da smo mi kao žene generalno onak, imamo neke stereotipe nad nama, kao, joj, jel tebi teško, sad kao imaš djecu i to? A recimo, mog muža niko ne pita, ali njemu teško, kužiš? A i on isto ima djecu. Tako da onak, malo mi je to onak dvolično. Jer da, okej, moja djeca su u vrtiću do 4:30 ili do 4. Nakon toga imaju neku aktivnost. I normalno, naš djeca zaspaju, imaš svoje vrijeme. A dok su oni u vrtiću imaš 10 sati, ne znam, 9 sati, koliko god traje vrtić. I stigneš sve odraditi. Malo odeš kod bake, ne znam, kad je vikend odeš u neku igronicu. Tako da sve se stigne. Tako da onak malo mi je bizarno to kao, ko želi, fakat će naći vrijeme. Apsolutno. Ne pitam ja samo zbog djece kako sve stigneš uskladiti, a ovdje u ovoj emisiji pitamo i muškarce takvo pitanje. Da, tako da onda ništa ne brini. Mog kralja Charlesa možete isto pozvati. Tvog kralja Charlesa ćemo pozvati svakako da nam dođe u emisiju. I za kraj, mnogo si puta i sama progovorila o govoru mržnje. Sada smo spomenuli samo te predrasude i stereotipe, ali javno govoriš o tome kakve sve poruke šalješ. Jesi li u međuvremenu postala, da kažem, imuna na to ili im dalje želiš odgovoriti nešto, dokazati i pokazati? Pa nešto, kad mi je neki dobar komentar, onda se volim više za zanci odgovorim. Jer ono kao, ovo mi je kao dobar trenutak da spustim. Ali onak, više mi je to oni su to meni napisali da dobiju lajkove, pa je meni više to kao natjecanje ko će više lajkova dobiti. Mislim, realno. Nikad dosadno. Realno, mislim, šta da sad radim s tim. Da, jesam imuna sam zato što i ovo je fakat činjenica i nadam se da, evo, ako neko mlađe ovo gleda, to što ljudi pišu na internetu, meni nitko nikad u životu nije došao i to rekao uživo. Nikad. Najgore što mi se desilo da je netko tražio selfie. Znači, nikad mi nije patio posao, nikad mi nisu prijatelji patili, nikad moja obitelj nije patila, ništa mi nije tuđi loš komentar naštetio. Znači, sve ti onak kak ti sebi percipiraš, neko ti napiše, aha, ti si glupa i sad ti sebi zamisliš da si ti glupa i to je to. Nitko drugi to ne misli. Ja mislim da je 90-ima bio super život, jer mogu si misliti da je neko glup, ali onak nisi to širio. Nije bilo te iluzije moći i platformi. Da, nisi tu ignorantnost širio dalje, nego onak kao držao si u toj skupini. Tako da, generalno ne brinem se oko toga, nisam nikome ništa loše napravila. Ako me osude za nešto loše, onda kužim zašto bi me neko mogu mrziti, a ovak je samo ono kao ko će skupiti više lajkova. Dobra borba. Ko želi, nek se javi. Nikad dosadno. Evo, ko želi, nek se javi, pa možda i u komentarima ispod ovoga razgovora na našem Facebook profilu emisije Kod nas doma. Ela, hvala ti lijepa. Hvala tebi. Sretno ti i sa Alterelom. I tebi sretno. Hvala ti puno.